Mātou whiwhia lawa fo ele nei fiafi le tua wa lo tu mau pelo wang le lei malau whamau ni ai mātou o lau lava whanau. Mātou whiwhia lawa e watu ia o ele vi inga le nei fiafi e whamanu watu o mātou loto. E whanene atu ma whafteia lo o lofa malau le lei le nei aso. Se aso mātango fia wa e whaupopo mai aso le mātou ola. Mo fo le nei le yaso sa mātou whenga i e au mga luenga na mātou whia e lunga fo le nei funga ele mwhai tiute pe ona masani ai. Ai o lau lava fio sa e tau sima leo pui puina i mātou mafua ona mātou li mai fo le nei taimi o le mātou mafutanga. E vi ia oe lo mātou tua. Le tua lava oe mai le amtanga e o lava le ngā taanga. O le vavau e o le whavavau tu mau ia te oe. Le tua le viinga o le mamalu o le whamanu. E vi ia oe le nei fiafi mai o mātou loto e whaane e ne e atu ia oe ma watu. Le taulanga o le whaafitai ma le viinga. Ia si tia lava oe i mea maululunga. E mai se o mātou loto le nei fiafi. Mātou whaafitai atu le tua o no leifo iawa noa mātango fie whao e fo le mātou por kalame. O laulava upu o lau fionga pa ia. O le whaamnianga lava le mo i mātou. O le mānei ola, o le mānei whanga i o mātou nganga. Mātou te fia wheinu ma fia aila upu le tua. Ngā lala i o mātou nganga i a te oe, ala i o fionga whaawina. Lala leo mātou mai le fiafi le tua, o no lo mātou fia whaalongolongo i la o fionga pa ia. Se o mātou tatala ma o mātou whaitawina. Mise se o mātou a o ina ia ma fitu fa e le fiafi ale la upu. Na mātou te wala watu le tua wha mole se e wha u mai. Wha uina me umalava le a mātou whaia le fiafi. Se ia o lava fo in whai wina steimio le po. A ia tu mau pēr ia te oe le vi inga. Tālo atu ia te oe a wai e lava le nganga e tau mwhai e wha lave. Wha salave le tua la upu a o fola ma o ina le ne fiafi. Fa sao sa ina teimi taua fa penei e lau whanau e o tangata. A wana i eise me toi whalawe lave. E si wha umale leile mātou teimi se o mātou whalongo le tua i lau upu. Se mo wai fo i se mea o ngā ia mātou. Mo wai se wha siringa malosi whale nganga. E fso swani le mātou savalingo lo whaia nei. Te talo le tua i whau le whafongfonga lau whanau le nei pō. La mātou mafuta. Whau mai fo ia tau ia o saulava mea whai ngā luenga. E mamoli atua i lau upu. E te wheta lai lava oe le atua. Ai mātou te whaalongolonga umale nei pō. Whai ma whaamnianga la upu i o mātou loto. Ai umale nei fiafi. Ia o mai lava le whatau waa e watu ia te oe le mamalu ma le vi inga ma le whaamanu. Ia tu mau ia te oe. Ia so umalava. Se ia o atu lava le whaabavau. Whaabavau lava. Amen. Ia oe te ma. Bless your name, Lord Jesus. Ia, ia le tua le nei fiafi. Samoa. E le tātou mawhtanga fo le nei. Whatalo whatuai. E le pa ia malu si o tātou tunu. O le tātou por klami masani nei. Tutu lau penga le loto. Ia songa fua te tasi. Ia na misi fo ilwa yason te nei ono le aso malo lo. Ia au le foto e te tai mai i tātou e le tua le nei fiafi ala i te ingalo na nganga. Mamoli mai elo so i fua msumatu wola. Ia wal tātou mawhtanga le nei fiafi o le whata alofa tuai. Malengang fifia, malengang whaaloalo le swafo Yesu le tātou li i whata alofa tuai i o Samoa. Mata mai lawa fo i au na le tua mauto msiofo i so stovine. Nisi o mwhaiona mafuta me le fiafi au whainga luenga le tua whata alofa atu ia te utau lau whainga luenga malole ngā lulue malole o staulanga le nei fo i vai o sa. Whata alofa atu i tupu mai e o si o tātua tunu ta mamatina mātutua. Malole te talo, malo fo le tāpua i le aso. Ia wei whaiva fo le aso i tama whanau o si o tātua tunu i so se vaenga o le kilope. Ia sa e nofo lava ma ola le mulila ia ma pole fala ia ma talo ma tuinatu le ngato le uwhainga luenga le atua. Ia a o le uwhainga luenga fo i tama whanau si o tātua tunu.
le o tonu mai manuia nei taimi le fiafi ia po taimi fo i o le taiao inisio o tunu ia ia le tua whaafitai la o tō talo whaamanuia le tua ia tau tina mama tutua whaatalo whaatu le nei fiafi i inisio lo o maua maltatu po klame mai tonu o mauta ngase ia le ngata fo i leo tonu o whale pui ia whapea fo i lau whainga luenga le nei po e vo inisio whiangai mtiute mwhaiva masani o le fo i fiafi ia maso te tasi whaatalofa atu tātou Paul Klame nei a o e tutu le upenga le loto ia via le tua whaafitai o aulia mai fo le nei teimi a inga lue ia po walata fo il teimi e manavai ia e meise fo nisi au le taeao ia po steimi fo le nei po ia alofa le tua ma so di atu te tailo to so fua mo lo to wola leo ino to i me uma si o lo foi e na ia te foi atu i lungo o tele ia fela i mainga ia i pel famnianga le tua ia tatu uma mai se o to lo finga luenga ia e fatalo fatu le mamalo sa mo nisi lo foi o mau mal tatu por clamel ne fiafi mai so se vaengol kilope o fe lava se tuli manu lo langiolo e mafuta mai ai ia fatalo fatu ia to el swafo Yesu malo lava le ngalulue malo sa ili malo sa ili manuia wana yo tatu ainga po fe lava se i tuo le lo langiolo e mau mal tatu por clamel ne fatalo fatu ia to e me familia to e tusa o lau au mauai na le na vaenga o ke lope. E whatalofa fo e nisi o lo o whapenao na taunu mai tonu o ai tele o kilani o lo mātu na nofo mau mawai. Asia singa fo i a meise fo i o mawhtanga ese o lo mafua e fo i o na o mai tonu o nei ai o kilani whatalofa atu i a te utou. Meise lo fo i nisi o malanga meise o tātou tunu pele Samoa whatalofa i a te utou. Asia singa i mātua meise fo o whanau Matalofa atu ia te o le fiafi. Ia e fai fo stei mo le nei fta e whalongolongo mai ai mai mafuta mai le tātou Paul Klame le nei o tutu le upenga le loto. Ia e le fau mea le atua. Amine le tuai mea le atua. E ui na fau lau whalongo. Ma fau fo le fiafi au le atua i o le atua me fau. Batu fo ia te oe ni whamniang fau. Ia e tu sai ia maltatu maftanga i le fiafi o le tua. O le tua o me fau, fai fau lau whafonga le fiafi, tau sia i e tu mawai, tatu mafuta, whalongolongo le opo le tua, mawai fau i se whasilinga ma losi whalenganga awa ia lau sabalinga. Ia, ia le tua whatalo faforsunga ia sau, o lo tu mal foe, ma lo saulinga lue, vi ia lava le tua, manu ia toi male ainga, vi ia le tua le fiafi. O le fiafi ia ua ia pila wa fo na si le fia o tatu tonu mai fo le masina sumaltasi o le nei fo te sanga ia ua lata fo i ona tatu tu vai atu fai ungo le nei te sanga ma lo le on sai ma lo le malanga ma lo le finau ma lo fo i le tausi ainga ma lo le tautua ma lo fo le tausi matua ia le fo la umatu le nei te sanga talo sia ia taita ia tu lava lo tātou soifua la tātou whainga malanga se ia wha wina le nei tau sanga le manuia e vi ia le tua ia pe ia fo na wha fonga ma wha longolongo le telo teimi ioe wa vave la vaso o pe ia le emo le mata fo le nei tau sanga i li ma mao te le atu le tātou wha manatu fo i le soifua mai o le tātou li o Yesu ia le fo walata toi lava foi ni nai va yaso ia ona tatu to nu le yaso soi fu o Yesu tatu li ia te tai e le tatu whainga malanga le manuia mi ia le tua ia alo mai se o tatu no tatu o le upo le tua misil tatu va yaso te atu nei e mole atu le nganga fafte tele i ni sina wala au mo lava ia mavili ma mainga ni fe au ni text pe o tātou Paul Klame. E tā lava le vara. Ia, lai lava i wala au mai, ia nisi, ia le ngata mai nisi o vaenga mamao. Tasil wala au mai Australia. So e whaafitahi le tua. Awhitahi le tua o le nisi o lo tulitulia le tātou Paul Klame. Mo aise vi ingo le tua. Molila o whaafitaitele ia te utou o lo fifie whaafonga mwhalongolongo lo tultulia le tātou Paul Klame lei
ia fiafi te tasi fa malulu tu e foi la na lenga watu le famtalanga tatu te filo e le vai aso le te nei tatu por clame ai pite ia o ngalo le aso malolo ia le ana mau e msau ma te malolo le beach ia ai apena fu oi vi ia le tu le tu te tai mai ia lo soi form so ma to ola tatu fa wa tatu tusi masani o tusi nga luenga lo na mta opus fulu mo le lua le o il tatu fa so longa tatu o pel nga luenga tusi nga luenga po fe tatu te tau yai ya na wa telefo isi va enga le history ole ekalesia ile afol tusi le nga luenga ya o lo toe repeat po toe o mai le tele o famtalanga mai tu singa ale apostolo Paulo ia na tusi es formal tol lo inga ia walanga iste mita tu te oi foi ile survey ina ia pole au ina ili o tusi ale apostolo Paulo ia la tato ma vaiper ia pole alta te inga le tua ala tato fasol solo ma wa ia mta upu o le tusi ngā luenga ale wa apostolo ia po le tusi fo i ngā luenga le ngango pa ia pe ona manatu e nisi ata u o ngā luenga le ngango pa ia tu fatas ia o le ngā luenga le ngango pa ia na ia taitaina ma leoleuina ia mafa ma iteina ia loto ma fila ngalo o le au apostolo ma le au moli mau mai lava le teimi o Jesus ia o lava ina tatala atu maluatu le tala le lei le atua le na so oi le langi ia pe tatu te whapea foi to e titi lava a so o tuli manu le langi i le tala le lei le atua e lava na ia tunu o lo tau whaipea o na mamoli ai ia whaaftai ai ma ia le tua le ngā luenga ale au missionare ia olo fa pena ona watu e faile nga luenga poli fina ngalo le tua ia e fa manu ia to e foi a man tua le taimi le saunet for sunga ia kupa fui ia male team ale au missiona ale God of all grace ia olo sauni la to malanga fa missiona e malanga atu i le aso ride olva ia so nei e malanga ai ia le fai au malana team e to iva ia e malanga i South Africa ia family atu le tua e lau sunga le whengainga mai seo le au malanga i aile manui o le tua malana puipuinga i atu tau a o sauni e mamoli atu le finangalo le tua o le nei fiafi pe le fai tau le tatu tusi e le umitele le mta upulea ai o le tau ia e fa pelon fai tawina fa pelon fa utale na o le sawa herote le kalesia i malona o ti poponga. On po ia na ai le tupo herota niso le kalesia ina ia whaasawa iai. O na fasio ti fo ia Iakopo le uso Ioane le pelu. O i lo fo ia o fia ai uteia. O na whaaso solo ai lea o na pue ia pe teru lava. O na aso ia a reto e le whaafeteina. O pue ia teia. O na tuwa ile le falpuipui ma tu ina atu tangata tau e te o wha iwa senga e wha e leo i a teia ua manatu ia e ta iane i a teia i le nuu pe a mawai le paseka o le nei ua leo ina pe telu i le whatpuipui a ua whaia le tatalo whatau anau i le atua i le kalesia moia ua o ina o ta i herota i a teia i fafo o lea lava po na moe ai pe telu i le vā o tangata tau e to lua ua nono tia ia i mai au a mea e lua leo fo i luma o le fai tutoa, o leo i la tau i le whalipuipui, whautu fo i o le angelu o le li, o tū mai, o pupula mai fo i le malama lama i le fale, ua na tā ia pe teru i lona i tū, ma whafangu ia teia, o whape atu, i la tu ia i lunga, ia vave, o na pā ui fo leo mai o mea na iuna lima, o na whai atu leo le angelu ia teia, fusi au ofu, ma wha mau i fo se vai, o whape fo o na whai ia, o na whai atu fo ia teia, ia pulpulu ia lo ofu ma mulmul mai ia teau. Na alu leo ia i fafo o mulmuli atu ia teia, ua leilo e ia ua moni le mea ua whaia le angelu, whate e ia ua waaia e ia se whaalinga,
ua mawai tua, ua mawai tua ia te ila ua le moa i leo leonga malona lua. Ona o lea o ila ua i le pui pui ua mea e o atuai i le ai. Ua matala fua lea ia te ila ua. Ona la o atu le fafo, msavali atu i le ala, e tasi, ona tu ua lea o ia e le angelu. Ufa toa maumanatu ai pe telu ona whaapea le o ia. Ua oilo nei e moni, ua awina mai e le alii, lana angelu, mana la vea i mai ia te au, ai le limo he rota, ma le whaatua tuanga umalava, o le nuu o iuteia, ua mawhau ai o ia, ona alu lea i le whale o Maria le tinao Ioane, o ingo ia mareko, to tele sa whaapot putoi nai, ma la tu te talo, o tu ia tfoi pe telu le pui pui i le ala, ona sa wai leo le tasi teine o rosa le ngoa, la te asia mai, na te asia mai. Ua i lo foi e ia le leo pe telu, ua leto ina le pui pui ona oli. A ua momoe i le fale, ma fai atu, ua tu mai pe telu le fai tutoa. Ua fai mai ila to ia teia, ua eva lea. A ua fina ua tu pe ia teia, e moni lava, ona whapea mai leo i la tau, o lana a ngelu ia. A ua tu ia tu pe teru, ona te tala lea ia e i la tau. Ua iloa atu ia Wailoa atu ia teia, ona matua ofo i lea o i la tau. A ua talo atu o ia ilona lima ia te i la tau, so ia le teutala, ona folofola lea e ia te i la tau. Lona te itaina mai e lea lii na i le fale pui pui. Na fai atu fo, ia o tau tala atu ia mea ia kopo, ma le auso. Na alu atu lea o ia i fafo, walu i le tasi mea. Wao, ona tele ai lea, o le atu atu wale o tangata tau. Pena whape fea, pe teru. Ona sa ili fo i he rota ia teia, o le maua. Ona wha masino lea o ia i leo, mwhai atu ia te itaina i la tau i oti. Na alu lea o ia na iu teia i kaiseraia, ua nofo ai. Wa ita tele he rota, ia turo msaitonu a ua la tau o mai ia teia. Ma le loto ngatasi o la tau wha o le atu fo i ia paso. Le leo le tō whanga o le tupu, o na la tō ole atu le ia tō e le lei maia, a wā na whanga ina lo la tō nuu e le nuu o le tupu. O le aso fo i na tō whaina ua ofo i he rota i ona ofo lii, ma nofo i le nofo a lii, o la unga atu ia te i la tō, o na ala langa leo le nuu, o le si ufufonga o le atua, ai leo se tangata, ai leo le leo se tangata. O na teia lo lea e ia, o ia e le a ngelu o le atua, a wā wale a watu e ia levi inga i le tua, o na ati o laina lea o ia e nufe ua oti ai, a ua tupu lea fionga le tua, ma ua whaateleina, ua toe foi mai panapa masaulo na Yerusalema, ina ua umalo la fe au, ua la tau o mai Ioane ua ingoa ia mareko. O te, pia mai se, au tu o le tātou mta upul ne fiafi, e whapea o le visiona, ma le misiona, ale e ka le sia le atua. A o whaitau iai, ma uto whaitau pēr nei mta upu. E atangia mai ai le tāu o mene e lua. O le upo le visiona, ma le misiona, o a upu ia e te tau au nau whaatasi nei upu i le a mtaingo se whaala potpotonga. A mtaingo se me fau e te tau au nau whaatasi upu nei e lua. O le visiona. O a le visiona o se mea a matai se mea has to have a vision to start something regarding the gathering or an institution or a group of people that's starting something new, looking forward to the future. O le visiona. A o le visiona o se vaenga mamao lea i loa atuai. Se mea o iluma. Peifola le ka le sia Yesu mai le aso le Pentekoso. Sa i le visiona o se mea i loa atuai le taunu unga i le unga. O le mea o iai le ka le sia a le atua. O inga o le mea le lumanai. A o le misiona. O me fatino, o ngā luenga. Ngā luenga o lo whaia i le taimi lea, a mata mai ai le aso le nganga pa ia le Pentekoso. Whaawau ai pea,
se ia o lava ina mawhai ona tino mai le mea lea na visiona iai pena va aia e le amatanga i le amatanga e fia tau nuu iai se mea wa amataina. Mo meo ngā luenga. Ngā luenga e mau ai le va ainga le lei o le tau nuunga o se mea. So vision is a revelation, but mission is actions. O le visiona o le whaalinga e peo na utau mo le lumanai. Va ai mamao ai e foresight pe va ai pe visualize pe ilo atu ai le lumanai. A o le mission o ngā luenga i e whai wha wau mo whai wha solo ina ia va vala mai lava le tu ai ngā va inga lea na va ai e le tangata na maua le visiona o se mea e tino mai i le lumanai. Nana. Doringa la. O le visiona Yesu lana e ka le sia. Le wa tangia mai le teimi le nei. O le visiona e manaumia le va ai o le tūlanga o le tupu, o le ola, ia, ma mau whaatasi mai Yesu i tu tonu o lona malo, i le selau amini le afe tausanga o lona malo le mileniuma, i le lumanai. That's a vision of the church. O le va ai mamau le lumanai, au le watangia mai le teimi le ia po le senturi le utatu wo ia. Ia le visiona le. Le lava wa amata na tau va vala mai. Le mea tau nuu ia o lea. O le tupu, o le ola, o le ekalesia Kirisiano, le ekalesia Yesu Kiriso, ma va ai atu anga i le lata mai. O le teimi o mai ei le malo le atu. And that will be the destination or the conclusion or the foresight, or the vision in the future, o le ekalesia le tua, o le malo Kiriso, i le lumanai. A le misiona la, pe o ngā luenga iana utaua. Ngā luenga iana whaatino mai lava le teimi o le aso le nganga i eo o ma le teimi nei. E amata mai i mea tau o puapua ngā, le tātou whaatau waina lava i te leo teimi o le tātou mta upu. O vaenga ia po stepu ia, o mea na tutupu, a mata mai lava ile, i mo meo persecution of the church. E ringata fo ilea, le si mea ta ua na a mata mai al te minga i le o mea al te minga i le whaanga i o ina o le ngā luenga actions, o le maa lopo le kalesia Yesu Kiriso. I mean le kalesia, not the kingdom, but the church. O le mea o le wha evangelia. E o fatasi a le wha evangelia ma le meta o le wha soina evangelism and discipleship. Na wha el mato seminai me ta uputonu a lea i le aso na ilente nei al mato for leadership combine. Ta o fata uai upunei ta ue tutonu le kalesia a Yesu Kiriso o le evangelism o le tato uoe e ui tutonu o popua ngā ma whaingitama mai tu ese e o e whangota mai, e o e su e mai a nganga o lo leilo loa, mo le maa lo le tu. O le sina vaenga ta o le mission, le foilana uta ua, le tima le whaifi au lela au le Australia. That's the actions or the deeds of the mission. Me fatino. E renga o le fio o i le mea lai manga o i fio o lumanga i ai leise me whai el teimil nei. Au ila la au tono le maa lo le tua, el teimi e whaelo na malo pe a whai e lingtangata. Pe a whai kaku kioa e nga o kaku li teimil nei i tono e kalesia. No, we have to find a lot. We have to find a lost. Tung tatu e sa ili mai le lalo langi le iloa. Ina mai lea whaatino le meta o le whaasoina. Discipleship, le alme o le whaasoina. O lea oa o tangata ia wa mai tutonu. Wa mua mai ia mai le leo penga. Le la wa mai wa sa mai tutonu le kalesia. O le ngā luenga la le kalesia ma le au mātutua. Tangata o mātutua whalenganga. Tai, tiakono, any kind of leader within the church. O le ministry na tangata o le kalesia. O le o uina.
ma fe so swani tangata fou ina ia whatupuina me ka o le discipleship i tu tonu le kalesia. E a me se foi la. Ia, le si vaenga o le tatu te vai el te mingi o le mission. O le whatupu te leina ma le lau siusi. O le o mai e tangata i tu tonu le malo o le tua. O lo tupu le malo o le tua e tai pei o le la au le mati na whai e le whatusanga i Yesu. Amen. E lau siusi tupu ma lau o lola ma fua mai a mata mai lava isi vaenga laititi. Amen. Isi me laititi ile na ole fua ole snapi laititi. O evi ia le tua. Le fiafi. Ole misiona la le tua molana i kalesia e pei ona utaua. Tele fafita auli. Tele mea whaaleve lave. Tele tau mawhainga. Sa tau mawhai e fo i le te Apollo e ta ofi le misiona a le tua, po ngā luenga i e tono le kalesia, ai sa le mawhai. Sa le mawhai e te Apollo i ana awala ese, sa le mawhai ona tā fia le misiona. O le upula misiona le tātou te fia whaatawa ina le fiafil nei. Mission. Sa amata mai lava le salalau o le misiona o le lotu kerusiano, amata mai pōpua ngā, o sauanga, persecution, na o i le kalesia le amtanga. E sa lei mawhai ona tā fia el te Apollo e peona o whaia tuai, ma le tele o tangata na whaongaina le te Apollo e tau tā ofi le misiona lea. Paenga ese sa la tūtau mawhai e tau tā ofi le tupu o le kalesia keriso i le lalangi. Ai sa le mawhai. Sa le ai se mea. Me le le tufi whatau ni le fiafil nei. Le se mea na mawhai ona tā fia le misiona Yesu. E winga ilana e kalesia. Mare me moni lava. Usum tua whawhine le e fiafi. E le ai se mea mawhai ona tā fia le tupu. O le misiona le tua i le langi. E winga i le kalesia. There is none can stop the growth of the mission or the extension or the expansion of the mission of God upon earth. Ilunga lo langi le tātou te. E o ofo i le tusia ngā luenga. I le ingata i nā. Wa umal tusia ngā luenga. Ai le ingata i nā. Le misiona le tua e winga i lana e kalesia. Aisa, le lava e alu. E o mai lava le teimine nei. Usum tua whawhine. E le mawhai lava o na tāwhia. E le mawhai o na tāwhia. Ma o le tātou mta upula le tātou tal noa i le tātou sfurma lua. O le tusin lea ngā luenga. Wai loa i se isi va inga tā ua tele. E le tau mawhai o le ti Apollo e tā ofi le misiona a Yesu. I le whaatupuina o le misiona lana e kalesia i lunga o le whangai lele. E sa le mawhai. Amen. Sa le mawhai. Le i mawhai o na tāwhia e le ti Apollo. Awa sa taita ina e le anganga pa ia mea umalama usum tua whawhine. E le i mawhai. E le i mawhai e le ti Apollo na tāwhia. Sai mai lava sei. Yeri. Tau pe mai le. Praise the Lord. Ai ate tatou toe baba ai la ile fai upu mo mo e o le fai upu tolu. Se tatou wa na le e fa tia mai e se fa vai ta ua tele winga e le tātou mata upu. O lo i uwhape, o na po ia na pupu e ai e le tupo herota nisi o le kalesia ina ia whaasa wā i ai. O na whasioti fo i a kopo o le uso ione i le pelu. Whamela le whaipu e tolu, ua i loa fo i e ia ua fia i ai uta ia. O na wha solo ai lea o na pue i a pe teru. Ma o lesi lea tangata sa matua whao ngā ina e sa tani, le tupu lea. E tau mawhai ai e tau tā ofi,
e tau ta ofi le tupu o le misiona o le kalesia Yesu Keriso i lunga o le fonga elele. Ai sa le mawhai. O le ngā luenga la lea, o le mele na whai e Herota. O lea na ia fasio tia Iakopo. Ia matoleo Iakopo lea. O le uso Ioane. O se tasi o so o wha moe moina Yesu le teimi o le ministry. Iakopo. Lea ua ia fasio tia o le ta o mai whapea. Ua ia whaasa wā i le kalesia. Ua ia fasio tia Iakopo. A o lea la ua umana fasio tia Iakopo. A o lea ua wha solo a e ua mai ua wha solo a e le to sa o le tupu a mi o le anga leo Herota. Ia po a keripa le lua. Ia po le grandson fo le o le tupu le tatu tal noa i o Herota. E le o Herota le sili. Herota le sili fo le sa i le teimi o Yesu. A o le atali i o lona atali le li le a keripa le siona ingo a keripa le tasi. Po keripa le momua. Herota a keripa momua. Le li la leo le tu la i mai i le teimi leo o lona to sa uona pue ia Peteru. E tau mo fai i na ia whapena ona whao o fo i loti a Peteru. A o lea lai whamatala mai i le tātou tusi. Na pue Peteru a ua o tonu lava i teimi o sauninga fo i utaia. Sauninga whamanatu. O le whalaua e le whawheteina. Ia mataulia fo ila le sauninga lea o le whalaua le whawheteina. The unleavened bread. O le sauninga e a mata i le aso lona lua talua na a mata i le paseka. E wa le paseka lava e mua mua. E mua mua i le aso sulfa o nisani. I le paseka. Ia po le masina fo i o aperila i le tātou kalena. E a mata la i le aso se sulfa o nisani le paseka. Sauninga mua mua lea o sauninga e fitu a Israelu o le tausanga. A le aso se fulu lima. E a matai ia le ona celebrating whamanatu ia le sauninga lona lua lea. E ta ua o le whalaua e le whawhewheteina. E mataulia fo o sauninga ia me umana mafua mai ona o le esoto. Taimi fo le sa i tutonu i kupito. Mua alu le esoto ringa ua. Tu lunga ma pasia. Pass over le ringa ua pasia e le angelu o le oti. I a inga uma le aso o le wha o le tanga. Ua le o le oti a inga o le nuu o le tua. Ona ua vali vali i le toto o la tu whai tutoa. Le aso mua lea. Le aso sul wha ni sani. Ai o ai loa la i le ao le isi aso. Le aso sul lima lea. Le aso la le ana. Te tau ai ona o ese wha tope mai loa mai tutonu o ai kupito. Le lai maa fua i le sao ninga le tau mai i. O le sao ninga o whalaua e le whawheteina. O le sao ninga e whataua ai le whamamaina. E whasino fo i a Yesu. Mo le whamamaina. E le steimi e to e whai ei se a reto. E tu i ei se whiwhete i le waweao lea ai se au whatope tope. Roinga ave e se umalava mea le mama mai a te utou le whanau o le tua. E sauni loa e malanga i le nuu a folo foleina. A wā le winga leo le upu whawhewhete i le tuspa ia mise e le whengeng tuai. O le mea ele lea, po le mea le mama, living, me mea whiwhete. Le fu e whao ngā Yesu le tele o ana saunoanga i a o onga Yesu i whata oto. O le winga la, e tā ua tele le o tātou wāwa aianga i le mea le tupui. Wa o le ufa mai, wa ave Peteru, wa tu i le fale pui pui, e lokai, se ia le le aso e fitu aso e whamanatu ai ia le, na le lua aso le Passover, po le Paseka, o le sauninga leo le whalawa e le whawhiteina, e fitu aso, ringa amata mai le aso sul lima, ai i le aso lusfuru lua, o Nisani, ringa la e fitu aso, le la ua maua Peteru i tu tonu le lopo le aso lona lua po le lona tolu o le fitu aso lea o le celebration o le feast lea. Ai le mawhai lao na whaia se mea lava ia Peteru. E le mawhai na whaia i se mea wa utelo. Ana wha pēa le ai
le tā ua o sauninga ia e ava ia ima respect ia le tupule i sauninga a Israel. Se manu o fasioti ia pe teru le aso lea, na pue ai, tai pe o Iakopo. Pue a ma fasioti wa le tau mai ua, pue sauanga, pue Iakopo fasioti a, pe na vola mele no ia pe teru, walavea ina la pe teru ele atua. Ia so tonu lava o sauninga ia, e ava ma faa aloalo ia i Herod. E le se me taunu fai ai le aso lea, e le taunu fasioti a istangata. Respect ia le sauninga o falawa e le fa feteina. Nena laina tu pe teru tonu ole, o le falpui pui. A o lea lahana tātou whaitawina o zumtua whawhina. Lea tātou whaitawina le mena tupu. O lea le mena tupu. O le mena tupu. Ia. E o atu i le aso a whaila o le aso tolu lea na falpui pui e pe teru. Ai wha moe se uma le aso lona fitu o na maile o pe teru e whailona whamsinonga. Ia waipi fo linga mai. Ia masalo po le aso ono. Le aso ono le na pu e pe te le aso ono o le fitu aso lea. Ai sea, pea le tatu tau ana nei wha pea. E malama le aso e so so ai. Le ruinga le aso le u whatanga i loana whaile. Ia le pule ele lea ma le pule lea ngā le Herod. E whaau oile o ti a pe te. Le na lai ona sai sai. Ia matuu tono whapipui. Ai leo whamai e te ito wha. Ai ese ai ia tangata e to lua na moe whatasi ma pe te. Ale la tatu te tala noa usum tu whawhine. Ile le mawhai e satani. Ile mawhai e Herota. Ona ia tāwhia le misiona. Le mission. Le ngā luenga le atua wha wau pea e le wha tupuina o lana e ka le sia. Me le mawhai e satani. E le mawhai e Herota. Aisa, le tatu te malamalama le tala. Whamaia, whamai na o le pō, a o moe pe teru. Ai pupula mai, saulu pupula mai le langi. Na e o mai le angelu o le atua, mau o atu i to tonu o le whale pui pui, o loo moe ai le tama le atua. O loo moe pe teru. O le alemen fai, a len tatu fai tauina. Whamai, wa luatu le angelu o le atua, mai le mala malama lea ua sulu atu tonu o le whalpui pui. Mai a tā ina pe teru. Ia po waia teia ina le tuo pe teru. Ina ia whafangu pe teru. Ia tātou te le lopo le alto i ngā taha, le alto i ngā pōna, pōa i le angelu ia pe teru. Ia whaifoi la na te i vale atu ia pe teru le pōle. Ia. Le lope na ita Peteru, who knows? Le lope nga iese whaali o Peteru asa. Ale whamaia. Whamai ua tae ia Peteru. I lona i tū. Ua whawhangu ia teia. Ua whape atu. Tū i e lunga. Ia vave. Lo inga le whatu pe tope. Whatu pe tope. Ia o mela la te i vale e Peteru. Ale pi e maua mai. Whape atu Peteru. Aisa na miti. Ai o toi mo fo ise si miti e matau le na miti kai se rai le me fo le na sawe tuli mai sawe alo e falo Cornelio va pepe telu ai fo sana miti ai le ai ma le tau mai I le vaenga se vaenga I lalo mai le fa mai ya o le fato amala mala mulmuli ai petelu ele ai ele o sana miti la fai le ai o le mea mo ya o ta lona I tu le angelu fa fangu va tope fai lo ofu ta savali mulmuli mai ya tau. Ia, le alta te whaitau, whamai nao mai le leo nga mua, pasi mai nā, le ai masesi nei loa. Aisa, e le mwheona tā fia, e sesi le misiona o le kalesia le tua. Pasi mai le leo nga mua, pasi mai le leo nga lona lua, o mai le whaitu toa, no mai a, e matala le whaitu toa, sa wali mai fafo. Ayala uli ia na mamoi te lango Peteru, la e mamoi. E whea la ulia, wale ai, a leng tātou waita uina whamaia, waita Herod. Whatonu ina ia whasio tia umala uli ia na responsible le leo ina o Peteru. Le ana ia ilo la tō ngā ruenga ina tauna leo Peteru ina ia awane I sola, langa te tauna whasioti le tai au Peteru. A o lea la ua, wa so sola I whafo ma ua,
ave le angelu fa mai no o tua le fai to le ai nimolo ma le angelu le tua ai alu lo pe te luanga i le fale o le ainga lea o lo fai ele fonte talo o le sila mea o te mna oe ese le mta ua pe ata to fata ua ina usum to fa fini le fia fini o angelu ia na fiso soani ile fa tupuina po le fa ton uina pea o le misiona awa ne i ta fia ia le tupu ma le alu pea o le misiona a Yesu tusa o lana e kalesia wale angelu mo le pe tatu te ba ai o le angelu le ana sau le fale pui angelu o le atua nen sau le fale pui sau le angelu o le atua e fe soani ile au na le atua ina ia awan lava ne iai se mea e faa lave ile misiona langa o petero le tangata tāua o le misiona ale kalesia Peter was a key player of the strategy, the plans of Jesus regarding the church growth, church planting, the expansion. Mole tupu, mole alu ngalo. Le mfayo na fasiotia Peter, le mfayo ja, le umal ngalo nga Peter. Saule o le angelo le tua, fasa o loto, mai Peteru, mai tu tonu le fale pui. Ya la so lo ia usum tu va fini. Ile ita male mae ao herota. Ina ua longo atu le tala ua sola Peteru. A ole te tofa vai to toa mo el to lua. Ia utafo Peteru loka fa tasim fili al watu ale angelu le tua tala mai le taitai o le misiona Yesu o lana e kalesia mai tono le pui. Te loe fa pena fui taua. E le aise mea e ta fia ina o e mau i le faa ua wina o le misiona le a Yesu mo lana e kalesia. Langa o lele ingata, ele i uma, ele i maea. Le ua uma le teimi o Peteru, le ua uma le teimi o la apostolo, le ua uma le teimi o le totele o ista ngata o le tala le lei, ma le tala fa asolopito le kalesia le wo o mai ataua ai atai lo le lei uso matua fa fine kirishano o yai fo ile tamata faioi e te tau na fai le temi le lei mo le misiona lava le tasi o lo yai o le a o le tau e tau atu fa lautele atu le tala le lei ile malo Yesu Kiriso. Yes, we are still available. We are still having our hands the commission, the mandate, the greatest commission that ever was given to the church was the book of Matthew 28, verse 19 and 20. Ioto wo. That's a mission. Ioto wo e fainu umalava maso. Papatiso atu, mao atu, discipline. Umal fa evangelia ai faile fa soina. Amen. O inga laele ngata ya Peter, a leo o mai lava ili teimi le nei usum to fa fini. O lea iai li ta mata faioi po li ta ngā luenga, e te tau o na ta fe so soani ai, ile ngā luenga lea na fata atia mai e Peteru, ma le au apostolo, mai le amatanga. Amen. Le iai. Praise the Lord. O le angelu lo na lua o lo ta ua mai le tala. Le na ta ua fa mai. Na latu leo Peteru. Latu leo Peteru. Alu sa o ai le ainga le na te lo. O le ainga oi. Fa mai o le ainga o le fafine e ngoi a Maria. E maasani le le Peteru. Maasani le le Peteru. I te tonu o Jerusalema o i lea ta talo ai le ekalesia. Ai fa mai le tala fa mai o Maria lea. O le fale lea o le tangata no ia Mareko. Ioane Mareko. O Ioane Mareko.
Ioane Mareko o le tangata lea sa ave e Paulo mapanapa i le la misiona, i le la ngā luenga wha misionare mua. Amen. A lea no ai na toi o le malanga lona lua na toi fialu ai Ioane Mareko. Ai sa le mana o Paulo, ia Paulo na lati toi avina. Ai sa langa lea na fo i maile li lea ai le uma le malanga mua. A o Ioane Mareko lea, le ta ua mai i il tatu whaitau ngā tusi lea. O Ioane Mareko foi lea. O ia lea o leona le tusi lea o le evangelia a Mareko. E le o ia o se so o Yesu. A o ia e tau songa ma le tangata lea o pānapa. Tele sona sao i le tala le lei ma le amatanga o le kalesia. E me se foi o lona nau ina ia tu sia ina se evangelia. E winga ia Yesu, lea na ia tu sia ai le tusi lea. O le tamala Maria lea e onga le fale lea. Ia le li lea o John Mark, po Ioane Mareko. E amataulia lea na uta ua, e aluatu Petelu le fale. Ai sau le teine ngoi a losa, le nta ua le tala. E sau rosa, e whaalonga mo le leo Petelu. Ona toi alu la ia lea la toa rosa i tutonu le mele whailfono talo. La i tangata o la te talo. La tu tau e, boi o Petelu. Petelu lea i fafo. E le iwa ai ei rosa ia Petelu a o le leo. E la tu steine o rosa e tau atu i le au whaifon te talo. Le si voi la le me tau o tele. O le au fon te talo ia. E la tu rosa e tau ia. O Petelu leo te whalonga atu i lona leo i fafo. Ai whai mai e la uli ia rosa e te whavalvalea. O Petelu la sa fali pui. Ile manatu la le au fon te talo ia. O Petelu. Fali pui ala ua umana fasioti. E herota. O malama le lei ala uli ia ile mea. O le atupu ile aso e umai. Le aso le wao. Te leo le wao. Malama le ala uli ia e umaloa le fitu aso le sauninga o le whalao le whawheteina. I se taimia o le waweao. Fasioti loa e herota Petelu. O le manatu la au fonte talo. Wale se Petelu. A le tatu a ngelu lo na lua la le ta uma le tatu tala. Fai maila uli ia. Woti Petelu. O lona a ngelu na e te wa ai. That was his archangel that you saw. Te wa ai. O i fo ila le lui mai e tatou le au fonte talo i tonu ona ia tatou e kalesia. O fefo i se me te talo mo Petelu. Wale fe mai te talo mo Petelu. E te talo mo pida. Ai le te tonu i le te talo le fai. O lai te talo ina ia whaasawina Petelu mai le fale pui. A o lela o te tala e le tua Petelu. O luinga o le o tali le te talo le kalesia. Le o tali. God answer their supplication. God answer their prayers. Le o release le tua Petelu. Ai la tu Petelu le mea lai fai fong talo. E famela uli ia le ai. O le angelu o Petelu nganga e wa ai. Mata tia so le kari kongu le fa tu o le kalesia le man to talo le fai. Lu i el tato au font talo. A tato talo. Te talo mal tel tonu se fa mo te talo ma tel tonu i tato mela fai. E ua nga kalo ai le tel tonu. A le o vai tu le talo taunga kurioso ma le fafo. Fa pe wa tali le tu o tato talo. God answer our prayers. Vi ia le tua. Al mea le o fa ko ma ke valea. Ke va valea. Ala va fa ko kingi. Yes, it's Peter. I heard it's Peter. Come on, come and have a look. Come and witness yourself. He is Peter. Lele fa mai wo mai nei. Ai talo mai le limo Petelu fa mai. Sali. Ko ia nga kala. Ko ia ko le ko mon ko. Mau jo fa matalanga ngai fa il tene ya rosa.
ia fongo tu lo sau so le sau o pe te ruala ele o sa angel a ina le tatu te lo ai usum tu va fini le faa wawina peo le misiona le tu ele mna o le tu e fangata amen ne watu i le o watu aisa na umaina tala noa ma fa yatu pe telu fa matala fa mo fa matala atu e pe telu ile au fono ta talo ia mea uma tutupu tutonu o le pui pui le mata utia o le atua tautia le mena tupu la tu e lo mo le fatu nunga pe telu le au fai fono ta talo ia o e tau ia Iakopo le mele o tupu tau ia Iakopo ma le auso le mele o tupu o e tau ia ala visiri o Iakopo ia ele o Iakopo le lo i taranaki te ro le fa fonga ma vo Iakopo o le mo le ngonga ke ngon kwam ka ukia o Iakopo le ta tu tal noi ele o Iakopo le fa to a uma ne te o mix afa pelo ma fo ko o mangianga fa mai fa au fa sioki Iakopo ale fu ko so mai le si Iakopo yes ko a uma fa sioti e he rota ngai aso ma mai atu ali a mataina sa uninga fa pitoia to a umana fa sioti e he rota Iakopo le uso o Ioane le fana o septai o le na mo e lungol sambi ma o le so o mua leo Yesu na oti maletile mai so o to sfuru maltasi na to SMA Utah so o mua le na oti maletile o so o Yesu le na fasioti herota i o Iakopo le uso Ioane le apostolo le so pele au Iakopo le tatu tal noai o Iakopo o le uso o Yesu the half brother of Jesus. Le saulon sua foi ton. Yesu so Yesu o Utah ma Iakopo e malisio no uso ngale te e foi maltu fino Yesu ngata o metono tu spaia. Le sifana o Maria ma Josefa. E yai na sautono tu spaia. Yose le si uso Yesu ngai sa to toluai na ta o mai. Au Iakopo la le tatu titala noa i le fa mai pe te lu o tau ia Iakopo o Iakopo o le iaila na tusi tonu o tuspaia le talange o tusi Ioane fai unga o tuspaia Iakopo ia ma Peteru ma Ioane tusi laiti na lai putu il fai unga o tuspaia so to e mal falinga na ia tusi Iakopo James Iakopo la o Iakopo o le uso leo Yesu sa le italitonu ya Yesu il taimi o langa ministry Yesu e wafo ina lana alu Yesu i Galilea nofo ai mo le taimi umi o lana ministry onga o le italitonu o lona lava ainga maona tangata ma tangata o lona nuu i lana feauna sa umaia e upu fo i entautala Yesu ele mamalu se perfecta i lona nuu ia po lona ainga fa atul fe awa Yesu ai sili o nauso ia na te e la matanga. Te lelo ia Maria ma Josefa po le ale la ua fo i stand nga ia te mi o le ministry Yesu. O le auli ia, sa le i not fully committed. A little against, anti, fo le nga te. O le teimi lava na maliu ai si o lato uso. Ma toe tu mai si o lato uso. O inana sui ato ai lale mea ato ai tono la inga lea. Mai se auso Yesu. O le temi lale, o le te itai le uso leo Yesu i le ekalesia. Temi efto a mata le ekalesia i tono Yerusalema. Ekalesia lea Pentecoso. Mai lea so Pentecoso. To a mata o le ye ona te itai. So James o Iakopo was one of the key leader taimi leo le ekalesia. Te ia fono, te ia fai unga, mea na tupu mea sa ia tonu le ekalesia. So he played a very important role in the beginning of the church. And
the proceeding of this mission that we are talking about. Malea ngai pe iluma o le misiona le tatu te le foi ia le ngā luenga Iakopo. Toko Iakopo le foi ngalawe ia le mele nau mai matanga te iu te iwha mai ia. E wha tangata nu e seo no mai tonu le kālesia. Ni lenga i le fono lenga o mai ia Paulo Mapanapa wha alongolongo ai. O whai le fono. Tei fono ai la le lilo Iakopo. Whai le fono pe talia ngai tangata nu e se tonu le kālesia. Ai whai e le whai unga ale council mai la tun te ia ai maise ia Iakopo. E le se me la tatu whaasaina i tangata nu e sa. Le whai tatu whaasaina. Leo tafe. Tafe, whawhento whasaina, lelo o tūle ka le si Antioka, to tele tangata nu ese. Ala i ele manatu o la uli i peritome ia ma le lato tu la fono, la tau na i maia, e tau na vea mo mua tangata nu ese, ma tangata iu teia. E ala i le peritome mo mua ona ftoa tadia ele tono le ka le sia. O le tala na, le fono na ile e tusa ngā luenga mta upu sulima, le tatu o te estemi o se vaso i lumatu. Le fono na, wa ina te fono le tangata lea o Iakopo. Teimi ua matua pāwal te mālo, o tu umalo na loto le ngā luenga ma le ekalesia. E le o loto tele lai tu tono le ekalesia, maalu alu i luma i tono le ekalesia iuteia, that judaism, ne ai, o lea e alu i luma malo tu tele matoa i tu tonu o le ekalesia kerisiano le ua solo ma i tangata iuteia ta lia o onga Yesu. So e se la le taua. Whamai leo Paulo, whamai leo Peteru, longo le mele nei o tupu, longo Iakopo le mele o tupu, male au so, male au apostolo. No inga lae fatel tali ala au apostolo, i tono Jerusalema, e le o malam lama tele isi le mele tupu i le si vaenga na longo iai, na longo le iai. Ma o i lava ina tili ai, ona toe whaato tongo ina le malosi ma le fia o tai tono le ka le sia Jerusalema. Ma fuai ona, a tili ai ona o tangata, e ta lai atu, le fina ngano le tua, ma le misiona o le kalesia a Yesu Keriso. E a fiai ma Paulo Mapanapa, ta pena le la malanga, fa misionare mo mua e alu inu ese. Ma fua mai tutonu o Taimi, wale mawhai e Satani, wale mawhai e ti Apollo, wale mawhai e Herota, a Keripa mo mua le tupu, ona ta fia. Le mawhai e sesi, le mawhai e leoti o se te whano le na tupu o na tawhia, wātili ai o na tupu. Le fu oti malatili atu le si tangata muli ai Yesu o Iakopo, wātili ai o na tupu. Tau mawhai e whasioti Peteru, ai le umala na ngā luenga, a wātili ai o na tupu le misiona, o le tala le lei. E tusa o le e kalesia Yesu Keriso. O le mela e se le tāua tele le whai unga o le tātou tala. O le men tupu le tangata lea o Herota. Le whai ui lava le tātou tala usum tua whawhine. O le mwhai Herota na tāwhia. O le mele na whai Herota. Na whai wale whisiri, tau tātou whisiri. Ai sea na lai o na tau mo whai Herota e whasioti Peteru. Ai sea. Salo le tali mua. E le imanao Herota ina ia tupu le misiona o le ngā luenga le kalesia Yesu Keriso lungo le funga lele. Lua, manao Herota ina ia avea lona fasio tia o le auli ia. Le uoti lesi, whapea fo leo Herota, e le whaingo fie, o e le whaingta fo i lao na o fasio tia Peteru ia. Alai lo le leia Herota o Peteru, o le ki pleia lea Yesu, ile ngā luenga wha missionare, mission, i tono le kalesia leu tau a mata o vai atu o loto le anga o matangata uma, mesi tangata tai o iu teia e leu li liu mai i loto kerisiano. Mesi fo i Herota, lo ngā lulu e whatasi ma nei au Santerini ma, o vai atu o tupu ea, walua ea, o to tele ea le kalesia,
tau mawhai loa te tina le mission, po le mission na lea. A lisi mea na le mana o ina mana o ai ia le tangata leo Herota e whasioti Petero. Ina ia maua ai sona vi inga, maua ai sona te utaua. Ai sea, a oti a te ia Petero. Wa le whamaltala na oti a kopo, ai ua fia ai ia tangata i utei, ai mai sa ana teitai. A oti la Petero o le, the main key player lea Yesu. A oti la ia. Te lole metu. Wa atili ai ona famous, atili ai ona popular, ia Herota. Ma mai ai e tangata i uteia malelalo langi le nawa i teimi i Palestina. Au mai ia teia le viinga. Sa ili viinga ai. Ia Herota i le vaenga lea. Wa le meta tu te iloa ai o le tangata le nei o Herota o le tangata sa ili viinga. He's a glory seeker. Tangata lea. Tangata e sa ili le me mauai sona vi inga. Ina te whaia se mea ina ia mauai sona vi inga. Tātou te iloa lava lai le whai unga o le tala, wa le whai unga o le tala. E matua matau tia le mea nao o i le li lea. E le Herota lea. Herota lea le Akeripa lea. Matau tia le mea na tupu ai. Ia, ai matau lia fo ila. O lea e ele atali o le lilea. So ta watu te o ngalo le o mantua. E ele si atali o le lilea. O Akeripa lua. Akeripa lua. Wa nauti lo le la tatu al noa ile ainga angufe o le lilea tatu tal noa. Ai ei fo ile si Akeripa lona lua. Herota Akeripa lona lua. Le atatu feita wina mai le, I think all tusia ngā luenga lona mtau pe lusuma leono. Lusum leono fai po lua valu po lua iwa nai ta ua mai elisi Akeripa lea. Le li lea na ta ua tu iai e Paulo le teimi fo lea na wha masino e ala uli ia Paulo ina ua foi mai aili ave wha whalpui pui e Roma. E loka i fo ilai i le atali ila o le li lea le tau tala noa nei o le Akeripa fo. Ai fai mai ele tala le li ile na ia Petero o ia Paulo. Soli. E te iloa e ai e mawhai e si mei titi lava ia pe te usu au tuapo te mo ona whaali liu ina au e whai ma Gerisiano ia e mata ngā fo i le oti ngoti e fo i le sieri le si Akeripa le atali o le Akeripa le e kele Akeripa ai fa maltalia le lile ia Paulo le teminga ma fa il fam sinonga o Paulo il fale o le lile ma ko io fale o le lile fa pui pui Paulo te usanga e lua ko ave le Roma Paulo la le tau tal no ero Peter maltalia le si Akeripa le fa mai ona fai mai ele o Akeripa ia Paulo o se mei titi ona e fa li wina le o au e fai ma Gerisiano se vai ai ta la ia tu ai Paulo e fa mai ia le lile e te manatu e mawhai ona e whaaliliwina au e whai ma Gerisiano isina teimi pu'upua. Very short time that you can be able to pursue me. To persuade me, to convince me to become a Christian. Ne ai, luinga al kala lilia, e le mwhainga e whaaliliwa o wha Gerisiano s tempo. E le whainga o fie. Ia leanga whai al whai unga le lilia. Sai lo Paulo, ko e mai si pam kanga e ko rua se lau ai ave Roma ave felong fam singonga yo o le atali i lale o le Akeripa le tatu tal noai e matau tia le tala fai ua il tatu tusi le faitau o le ale tala e fai mai ua o i le teimi e wha manatu ai ia le oti o le tangata e ngo ia kalautio o se tasi o kaisa po se tasi o empire roa Roma woti tangata foi leanga umalo so mai Nero kalautio tangata leanga expelling umalo tangata Iutea mai tono Roma o nga wetua akama mai kele kanga e pelum ka lenga ia expel ai ai so Nero ko fia le lei tangata Iutea ko
koe whakanga o mai whaiko siksengi Roma. Al tangata leo kalautio, is a famous guy. Lea lai whai ei le celebration i le aso lea walu ese mai ia he rota mai lona palace. Ai sau I kai se raia I se tasio no fuanga Roma o lo iei lona, le si foi ona no fuali. Whai e whama u whai ona o futupu. Ia ma sauni e whai le celebration o le whamanatu ai ia kalautio. A le aso lea. Whai mai e whai le aso lea ai o mai I tangata o la lau tau te ilo, o le ita le tupu ia I lātou, a tangata turo ma tangata seitonu. Tangata ia sa palai atu le he rota lea, ia le mo foi le leo le products, mo me ai, mo me o lai, mo Roma sa pule na vai te mio, motu uma ia manu ia aia, sa I lalo le pule ngā Roma. A le mea la, ua whaasai, ele mea na ita ile fa mai yengi issues yengi mea na fale tonu na ita tele ai he rota ile auli ia a o mai la auli ia e o mai male nganga fa ole flattery o mai e fa se stup ai fa se ile mai ngonga uma na fa ile tautalanga le tupu fe lo tangata ia ma avelvi inga up ka fa se ngai sa fa mai ngai sa wenga fa mai up fa ole ngai ile fa up lus fulu ya o fale ole e leo ia la tu lotu au avele vi inga fa mai oi e pe leo se tangata le leo matu fa longo yai a le leo lava le tua pe o se leo se tua al pepelo o le fia ai mal manga ko kakala aku le fai ko le mo ai me ai ala tu nu e te lola le me te tawona yai walu avele vi inga ya herota wale fai he rota le me tau fai o le me tau fai he rota tango e ta ofi ma ta puni vane a ta puni le fe e mai o ngutu o le ulia ma fai atu iai e le te tau o no tu a mai le navi inga ia ta ave le tua ai ua tu he rota I lunga malona mi mita malona fane ne e u fai mai tangata o le tua ai le o ia stangata o ia talia le vi inga Lena ufai atu ana le la, o le tangata lea, o le tangata, su e vi inga, su e mamalu, ta tele fo ia tātou sa moa le vai inga lea, o le su e vi inga, su e mamalu, o na e mai le vi inga, a mai le vi inga. Ale ma nei ia, pe anai loe he rota, deflect, pe fa paia te ia le vi inga, ona tango le to e fa fo ia tu le vi inga I le tua. Wale sina meta o tele a mai tangata le vi inga ia I tato. Le fo te fa ia tu ia. Nanga I fo te mi o te fa longo I vi inga. Amen. A le matala ia ona fete lo le lo. Ma o ta fia le vi inga. A le mea a tato matala. Ma tato lo le tua te tau na ave le vi inga. Ia mo ia mai se vi inga lai titi mo tātou awa le tau te whaia me le lei. Ai awani o tātou whaoa lava le vi inga. Te tau ona whaafoi I le tua. Le vi inga pe avi vi mai tātou e tangata. O le melanga ua misi a he rota. Ma le ngalo ia te ia. O la ua toa saa I le tua ia te ia. O matua I toa saa le tua. Tele mea ua ia fasia lana au auna ia kopo. Tau ma whaia fasi iai pe teru o lana au auna. A le fo ua no fo ma fao le vi inga o le tua. Le la tātou te whaitau o tu e le tusi. Whamai a. Whamai o le aso fo I na ofua li. Whamai o le aso fo I na atofa ina. Ua ofua I he rota I ona ofua li. Le mamalu. Ma nofo le nofo ali. Ua la unga antuai I a te I la tau. Lua sumale lua. O na alalanga leo le nuu. O le si ufafonga o se atua le nei. Ai leo se leo stangata. Ona teia loa lea o ia le a ngelu le li. Awa ua le a vatu e ia. Sau le vi inga e ka ngofum koe wha foi. Reflect le vi inga. To reflect anga I le tua le vi inga pe a sau ia tātou. Wha mai awa ua ia le a vatu wa le avatua e ia le vi inga I le atua. Fe le vi inga le nga sau tangata. Ka kau fa se, ke le o ka fa pe ngai la ka fa se oe.
na ko va ko le vi inga ya te o vi pe pelo atu o ai ese me lai le loto dal me ai fai ono tatou fefete ai mo tatou fa mo lungai a o le vi inga e te tau ona ave i le atua pa mai leo le fai unga ona ati ola ina lea o ia e anufe ua oti ai o le unga ngā kaka fa mo lunga ia lo le unga o le tangata fa mo lunga you know the outcome of arrogance and pride is full o le pa'u ia mauti and mauti se matua auti matua matanga amen pe o noti el tangata lea tangata fa mo lunga ma ia wa ati ola wa ai wa ngufe ai ai lona no foali ai fatasi ai malona mamalu a lai failona ofu tupu ai fatasi ai malona mamalu ole mena e maua el tangata fa mawalunga e ai fatasi a ele malaya fatasi malona mamalu malona fa mawalunga ina wale fa fo ina le vi inga ile atua e fa longo la ta longo ile autu o le tatou mataupu le fiafi o le misiona le atua e le ngata e fiusa tani e tau fia alu al misiona fa mai le fai upu lusu malfa a ua tupu and the word of God, the message of the church or the kingdom is going expand and going out to the world in a massive, like a massive waves, i se alu e matua matautia. Whamai ua tupu tele le fionga le atua, ma ua faa teleina, ua faa te teleina. Faa te teleina. Whamai lea, ua toe fo'i mai pa napa ma Saulo, mai Jerusalema, ina ua uma lo la au, ua la tu o mai Ioane ua ingoa ia mareko. Te tala atu tato leina. Tolu fitu fitu, te silima, iwa tolu. Fia walau mai e le fiafi, a mai fo iso manatu, tato mta upu, ia, walau mai, tato fasoa le fiafi, tato mta upu, e le fiafi, ia, lena, e sele manei o le meo lo tato loa, ia mo ile loto fa mangalo, le loto mawalalo, maua le loto mawalalo i tato, fai ona lango le lo langi i tato te ieo lo langi sa ili vi inga sa ili mamalu, e le mana o lesi e sidia e lesi, le runga o lesi, ia la, a o mai le vi inga, a o mai le fa ane enga ia i tato, usum tua fa fine, i o tato loa ona, maua le loto fa mawalalo, ai fa fo i le vi inga i le atua. O le si mea ta ua le nei fiafi, e lo sau tatu wala au, ta lofa lava, ta lofa. Alofa. Alo se fo. Alofa, ia, oile sau noa? O Tali. Sani. Tali. Tali. Yes. Ia, talo pa Tali, malo lewa. Alo, ia, via leli. Ia. Ole kusie kapalongoi ni, kalongongo kuama, eta wei la kusie. Ka kio wa te mire, le paseli, le kafo. Ia. I uminga o le telea ia kaka ele o paola ina ma. Ia. O le vaitini o le tala iala imanga iala wa o le mishina ngai kama i whai o loa makanga mai leo o ngai wai kau mai a kako. Mana. So o pasta o le mele makau kile o ngai o le teni o le kama whai iala ki a pole kau whai kale tele Ia. Moni la. Le upu le ola, le mai sala lauso. O kaka ia, le maku pai o e venga e sa unua o lako kama, o kaka o kupu, ele ia, lewa i kai. Ia, Herod. Lako pola o kama ia, e ola mai rea kari i o ngā lako dola ia o whamamongo le isi o long kama. Ia, whameka i le. Io, e folo ala ia o kamala ia o e kiri mai kanaka ia
mai e o ma ko e o ko e wari mai ele te ni superi so a esa na makanga bala wo io e roka ma ma pila a ko fa wo ka mai ka lo mai mo I su do mana ia no sei já o sa ele mira o io o que tem uma wala le mere fa mai o fine ele o ka kusile a ko le malo si o ka kai la ko e fa mo lunga I kulanga I la ko tie no mo le ka ko mai unha ko pe o le wo foi uma visita e ka ka mai mo pe o se ko le wa le so ka ko ye no ka mo lunga I kulanga I la ki pe o le se mo e ka ko ka ka pa te na lua ma le ka me kuspa ia te ona te sit wo pe wo folo lunga ni fole na wo pe le pe mai lo suma wo pe wo te ko le ka wa ma ole le wa ni ka fu wa le wa na ye fisi ku le ke ni fole lo yesu pe wo fisi le yesu le a ta le yesu pe wo fa ya ko e pe ma lo pule e ma no le ta le yesu fa ele ai mo sa pule ya u vilo a per ta single be ele mo sa pule ya u ka ka ga mai ya o ele na ma ku ia I no le koina le monga o koina ma hosi loko ele fe mai o na ku lo mo go fe mai o pe o la ko o pule uma ale lo e wari e ka ma ka lunga moni la vale ole ku si ya ku do si ata vale ma yo ka ku le ko le ka ki yo o le kansil wale le faino le mission ai kama ia le o me ya tako le la vision la le o amaka to everything o ka ko uma e ko uma la pa wa ye la le mele e o le mele ki femen e ye ka ko vision e ye le mission ko ka ko la as a Christian o ka ko mela le ko ke o fai i pusa o I remember le ka ma Christo you're the light or you're the salt o la masima ke ale pa masima I lisi tamaka e bana ma o la ngari flavor Yesu ave ka ko ave la ka belele ma kwa vingle kamanga Cristo ko ya actually le sentiale le recipe da Jesus allora ele tai ma ne tele va sorta ele li tu fera foi leva yaso paptai complex fa possible talo for start wala talo for hello oi ya talo for oli ya sa no mai tina talo fasio wanga ngela keliso ele o palonga ko mai ya herota yoi kampu ka wai yoi ole me silinga nga pai kai yo po to se nga ka wa be makupu kai pa ndia gore eva pinge ai la kokoli e va be venga la kole manga kole o mai ngole alu le kole Yesu Kristo le makai sili le mamalu ole ali yo file mbu wala yo nga saule Roma su papa sufi ole malo le tuole lang ole ele o me ai le fai ki o ma ele o vai me pe ale ole amio con ile bu ole nga pa ia kusala ma we ka ia be makupu kai ni malo tengo fia mo file bu ya we kanga ile bera kupu mayo ola e ka fai mai na ko nga fa mai ele lo le tuoi e kusele ole aso le aso kasi kasanga ya pe e decía que lo le poco silsilio le tu posto la bahía vale o casi ya que ya vara fue como ya kuspa y le o saca kusi pues ver kuspa ya por poco la longue no hay que si lo diablo poco la longue yo le vale le no le tu kusa porque lo macai en yo kwa
Ia ka ikaro ko valea ale anga le pai le si poco mal pa bolunga. Ia wa ya kilenga kai lomi o ba venga pai le tua po le ka oi ka pa ia. E ma eu le ma ka o fi. Ma le fi le bu ke la ngonga le pa ia le lo po le tua. E ka pa pe o le o si wo. Aka mai o le ma kai o o ya o ke le tikuri ma wa. Le fa pe a lu fo le pa lo ko maula. Ya. Va ben fer ngai ma le tua le mera fer ia. Ya, fa uma malolo fina ngalo oli, ma le wa la te volta te, ma ne lo fina ngalo ne fiafi. Tai la ba. Que le la ba. De pa mo ese yo foi de ba. Yo fui le ba ya, se tu atu le no e si va ngale la uma ta te mi, ai family le tu ya o e tina. Pa te la ba. Ya. Foi ya, fa se fo. Ka. Pa talo felicita tu la, talo. La bon. Ya, hey, Jake. Malo se fo. Ya, malo se fo. Yo, misia ho la va ya sori ka ko. Vai postadi. Wala au mai ya karifide mu kwa. Sa wala au mai Melbourne ya faisi mama kula wala au ya. O fa lo ko ge ka o mai la ngo ri wa. Que Deus vai fazer. Eu faço oriente. Ele. Te ole. Vai faço isso ga. Faço me. Tali, ya. O ko fa lo ngo foi ele. Faço me isso. Ya te ole. O fa já por ia. Ele por a me foi kan ka lo la. Ya. Le aí e pulea le ali. A ver inga ile tu e meu ma. Wa ka ko me fai por a fa pe kai o ka e o i se ya. Ya de o ka se me singa lo le dia. E pu ko ka se le dia so i bomba le ola le ka pe. Na tonua. E pega foi ale fa moru. Yo le ma le ma kula le ka yo fa moru ma di. Ya. Ya. Aí é ufi, aí olha ufi. Ele uga ngal fa maulunga mane. Fa winga. Alo je. Ai ka kero ko ka ko kare ye foi a ka fa penga ya por yo ka ko yo. Ya. Ku ka o ya ya. Ele. Ai mai ko fa so por ni ko ke ko ngai ti. Ya. Tu le no na isi uso ya la umal taimi. Alo fa tu take. Ja. Te fela ile verso, fase voor. Ja. Talo por estar wala, talo. Ja. Maar so ifua man langi ma ka fi rau sunga de fi au, foi de. Oi, talo fala ba funga. Ja, maar so no me lo, o ko ka si ar caminho que ko ya ngoloa o ele o saule o tala tua e sunga sa. Yo. Le sunga do nga o connect ya o ka dia o ya o fi. Ise foi ai ku pa ku isi ku ya manga yo no video ko le fa ka ya ku ngu ila u fika lai nga ka ngwa mai perka ko ma wa o irenga ngai o le le fa va ya mai wa o se fa lu mai e mai yesu ile o ki la vala ko ngai upu ai o la ko ka wa ku le e ma le e ko mai silanga ya ya bang ya kele po ke mo I love you my pasta ya so foi ya fa se foi se vou bunga ya fa talo fa lista tu la Talofa, se uso pasta poni. Oi, se talofa. O petelu mai. Alpida. Petelu mai fasko mara nui a koe petelu. Makom kangi. Ia nga i fako ia ma vingi. Ma pasta, ma lo me vai eso. Manguia lava. Pida. E castelo pesili. O petelu sa fasa kaulo ai ula le o saule. Ioi. Ia, sorry. Talo fai. Ia, mi paura melna le sa tupu ya petelu, fa tu petelu ile uli ia la fasa teuroia. Ia. Ele wethi ia fasa teulo e pe fasa sa teulo ngolo na tua, lo ngali fasa teulo foi le fasa teulo sao.
e fai se me opposite fa fa ngai mal fa sa te lungo longali e fa lungo vai ia fai ala ia le ese male loko ko ka so le ma ka kia ri ko ka io mai ma pe fa pe ngalo pida ai ola fa le mu melo lo fa ka ti fe lo ai ngai la fa le po la skonga moi on ma ko sfanga okay le sfanga lo kinga okay a fe lo ila ola fa mu melo lo fa te vile atum ta otu la ia ma le lo telefon ia wala fa te tele lo pida ko plese ya fa se fo ya mi le tua te lo le fa te tele lava fa ma lo fo initial tato tu no lo tau fai mana pe lunga le tato lenga ia ona wa mai ale tato temi ma lo le fa fonga ma lo fa longo ma lo fo ile tapo mai le tato tau pu le fiafi o nai folfulanga ia manai folfulanga fa business fo mo mo atu al tato tusi si lea faftik tele malo le tunu me se lava au una le tua ia leana fa tau se tatu tusi vaso lente nei tol sulta la o lo ye sauninga malava nga il foi au ia me se foi onisio mautofi tonu le kalesia ngata foi lea o e fia tau mafa i se koko sa mo matua manongi lele o lo mo koko sa mo el matu pitonu ai te wala au mela la numela ai le tau atu tau lunga mauole tau pa lava o le manei o le manongi o koko sa moia so atau nu me na fi mai sa mo ia ai o le tatu Bible College foi o le Auckland Pacific Bible College ia fa lo foi in fasi silatu ia o le tau sang foi a matai il va so muli o January lua feluono ia fa ye te lo oelena e te fia o ina e mo fos tu spasi mo se diploma ile o ino le upo le tu le ngana va samo e ona mala au mele o ta telefoni e ona mo le le no e fa tu moi forms e me fa pena e me fa ilo uma tu sunga le pule e tu langa va nga fa pena o lo numero per fa fia mo mai ta to fa slanga ia o le o lu tasi o lu lima valu tasi fa lima to lo tasi lava o lu tasi o lu lima valu tasi fa lima ya malo fa lo lava fa tato si talo ma to via o ele tua fa pleno le vi inga fa vau fa te tele lava ne fiafi fa mai na ma to ta upu ile manuia fa ta nganga pa ie lo so di mai lo fa te loto fa ta ile tua ma to twina tu ya joy la nga luenga liro te so nya tu i finangalo maloto ia mo matu loto uma i neu matu whalongo mtalia ma ngala upu ia i matu whamnuia i au tangata e mese i matu uma na mafuta le po whamnuia e le fiafi ma fuafunga uma lava nga leile le tio lau whinga luenga malpulenga nga leile tua i mea uma lava o le olo whapena ona visiona ma misiona le ngā luenga o le tio lo whenga iai talo e whamnuia le fiafi ia vi ielo swafa e whaavaulo mātua, tua whamangalo so mātua, se ia to ele vi inga, whamanu marwhani tanga nei o asu umai o le whaavau ono Yesu o mātua te talo atuai. Ameni. E o le tātou Paul Klame Volna Samoa, tu leo penga le loto, e le whamoe moe o le tātou toi whelo i fo il vas, fo il tā le valu, e le asunga fua, ia e mon le teimi, wha soi fuia,